Evo, dobar dan svima, bog Tori. Pozdrav Sandra, pozdrav svima koji nas gledate i slušate preko malih ekrana ili malih slušalica ili kako već. Briga tebe, ti si se odmorio, bio si na putu dok smo, evo, mi se tu uznojili na ovom jakom hrvatskom suncu, ali ja se uskoro nadam da ću i ja, evo, put pod noge, pa ćeš ti malo više gulit stolicu, a ja ću, evo, nadam se, malo na nekoj planini završiti uskoro. Da, ne možete umjetne inteligencije koja može nas zamijeniti, barem za sad, što se tiče ovih podcasta, tako da moramo to ovako. Mora naći se neka umjetna neinteligencija da nas zamijeni, takve još nema, zato evo, mi ćemo dalje maltretirati vas sa temom. Ja se iskreno nadam da ti nisi odabrao niti minus, niti gotovinski kredit za ovo putovanje koje vidim je bilo po skupoj Švicarskoj, ako se ne varam. Je, između ostalog i Švicarskoj, da, jedna od rijetkih zemalja koja skuplja čak i od Švedske, pa i od Hrvatske, za koje se žalimo kako je skupo. Ali evo, ne znam kakva su tvoja iskustva, ali ja u životu ne mogu sjetiti da sam nikad bio iti euro ili kunu u nekakvom minusu. Pa dobro, ti si onda bolji od mene. Mlada tetka bila je u svoje vremeno, možda u nekakvom malom minusu, ne ništa previše. Ako sam igdje rekla da nisam nikad bila u minusu, lagala sam vjerojatno, jer to je za mnoge i danas, a i prije bio i je neki možda stil života, pa evo dok nisam možda se malo bolje educirala i sama, imala sam možda koji izlet pri nekoj kupnji da sam otišla kratkotrajno u neki minus do sljedeće plaće, ali rekla bi da možda dobri zadnjih 20 godina nisam tako nešto koristila. Jel? Da, dobro, ti ni nemaš ukupno 20 godina, pa onda nisi ni mogao koristiti. Odraslog života još malo mi fali da imam 20, ali da ne ispadem da nisam nijedan radio nikakve greške, evo sa 18 godina kad sam neka prva primanja ostvarila koja su bila vrlo niska, odmah se kupio ne iPhone, ali iPod Touch je bio tad u to doba, beskamatno na rate, znači ne znam, bilo 12 ili 24, ajde nisam bar platio kamate, ali nije bila neka bolja kupovina u mom životu. Još sam ga izgubio kasnije, tako da ispala jako loša kupovina. Jel? Da, a dobro, nismo, tko je bez grijeha neka baci kamen prvi, znači današnja tema kao što ste mogli naslutiti su i možda je, evo, ko je pogledao i naslov ili putem tog naslova ga zaintrigirala, a to je tema nešto što je kod nas tako uvriježeno, a to su minusi i gotovinski krediti. Znači danas ćemo malo pričati možda o prednostima ili manama jednog ili drugog, iako ja nekako u mojoj glavi su sve mane, ali ajmo reći da postoje vjerojatno i mjesto i vrijeme i za ovakav oblik zaduživanja, pa možda evo danas da malo pojasnimo u čemu je razlika i da pomognemo eventualno onima koji ne znaju ili su u dilemi kako možda prebrojiti neku kratkoročnu likvidnost, što im je u ovom slučaju pametnije napraviti. Mi uvijek kažemo najpametnije je imati izgraditi neki krizni fond da u biti nikada ne moraš ući i imati ovakvu nekakvu potrebu za kratkoročnim financiranjem jer je jako skupo i vidjet ćemo kasnije koliko, ali suštinski evo, znači život je, znači priča je jedno i teorija, ali u praksi i u životu se događaju stvari koje nas možda financijski izbace iz neke ravnoteže i onda moramo nešto vidjeti i uzeti možda kratkoročno, ali to bi stvarno trebalo biti nešto što je na kratki rok i bježati glavom bez obzira od takve pomoći koju nam banka može dati. Da, i zanimljivo koliko je to društveno prihvatljivo, odnosno onako vrlo normalno. Nedavno pričam s prijateljem u Hrvatskoj, on govori kako je otišao minus za kupiti ovo, kupiti ono. Ja govorim, pa nije ti to baš nešto najpametnije da radiš. Kaže, pa to svi rade, to je, i onako su svi u minusu non stop, to je najnormalnije. Znači, nema uopće nekakve, neću reći stigme, ali nekako razmišljanje uopće da to možda nije najpametnije za financije. Jel? Sad, koja je razlika jednog i drugog? Vjerujem da je većina upoznata, barem načelno, ali znači minus po računu, odnosno prekoračenje, jel, kako se to onako vam reći službeno zove, to je dopušteni dug koji nam banka odobrava na našem samom tekućem računu, jel? I naravno ne zato što je banka draga, oni nama daju to bez ičeg za uzvrat, nego obračunavamo da kamatu na taj iskorišteni iznos. To je nedavno i Tony Milon ima dobro jednu kalkulaciju gdje je jedan čovjek kroz cijeli svoj život, ako je bio konstantno u minusu, praktički platio na račun kamata jedan automobil, ne znam koja je bila cifra, možda nekakvih 20.000 eura ako se dobro sjećam.
ali evo da ne duljemo, da samo definiramo, znači minus je reguliran, odnosno prekoračenje po zakonu o potrošačkom kreditiranju, znači to su nekakva posebna pravila HNB-a koja postoje oko informiranja potrošača, ograničenja kamatne stope i slično, i čak su se tu desile neke promjene proteklih godina, jel, u cilju zaštite potrošača, dok gotovinski kredit, jer on funkcionira vrlo slično kao i stambeni, znači dobijamo novac unaprijed u nekakvom dogovorenom iznosu, onda ga vraćamo mjesečnim ratama, odnosno anuitetima, većina ljudi ima otplatu na anuitete. On s druge strane zahtijeva nekakve stroža pravila oko procjene kreditne sposobnosti, znači možda ga je teže ugovoriti, ima tu malo više papirologije nego samo minus koji većina ljudi onako ima po defaultu, ali vrlo lako ući u njega, što je možda i opet i prednost gotovinskog kredita, bolje da je malo teže ući u nekakva zaduženja za većinu ljudi, jel, da to ne koriste baš olako. Tako da evo, i tu smo isto imali nekakve korake u smjeru zaštite potrošača, znači HNB je ove ograničenja za stambene kredite, bilo to do 45% ukupnih primanja, za gotovinske kredite do 40% ukupnih primanja. Ja mislim da je ovo za gotovinske dalje visoko, ali evo, bar je ograničeno na tu nekakvu brojku. Da, mislim u svakom slučaju nije bolje uzeti gotovinski kredit nego otkinut s bandere neki broj telefona i nazvati, dobiti ga ovako možda kod nekog kamatara, nazovimo to tako, pa mada evo kad otvoriš bilo koju aplikaciju od banke, ja se borim da maknem sve one pop-upove koji mi obavještavaju da mogu vrlo lako i brzo dobiti nekih 50.000 eura kredita. To će isto, snimili smo jednu epizodu i tome će doći kraj, tako da ja vjerujem da banke sad koriste još ove nekakve zadnje mjesece prije nego što nova regulativa o zaštiti potrošača stupi na snagu, ali je činjenica da evo, i gotovinski krediti su možda i najprofitabilniji proizvod bankovni, pa nije ni čudo da ga banke na neki način toliko forsiraju. Evo sad kad si malo popio CDVite, sjetila sam se da nismo spomenuli da nam je sponzor današnje epizode CDVita Vitamin Water, pa evo hvala sponzoru da možemo evo pričati o temi koja evo, mislimo da će imati koristi za slušatelje, pa da možda i malo sistematiziramo ovo što smo dalje pričali, nekakve prednosti i nedostatke. Mislim da smo složili jednu onako dosta preglednu tablicu, evo, hvala ti Toni što si je bacio na ekran, sad i ja mogu bolje vidjeti. Znači, tu smo na neki način sistematizirali što bi to bile prednosti i nedostaci. Možda da ja krenem nekako od najočitije, iako je tu treća po redu, a to je kamatna stopa. Rekla bi da je evo, kamatna stopa na možda minuse ili odnosno prekoračenja nešto viša, evo 5 do 7%, iako mislim da to možda je kod nekih banaka ide i malo iznad toga, rekla bi čak i do 9 možda posto, dok je tu na gotovinskim kreditima to ipak nešto niže. Pa evo, ako ništa drugo, to možda razlog i najznačajniji, znači 1 do 2, možda i 3% boda je na neki način jeftinije zaduženje. Rekli smo već ta fleksibilnost, znači tu koristiš na neki način te gotovinske i ljudi koriste vrlo jednostavno, samo uđu u taj minus. Naravno, ako su po ovoj zadnjoj regulativi što si spomenuo, morali su dati dopuštenje na neki način, to jest odobrenje banci da mogu koristiti dopušteni minus. Znam da mene osobno banka nekoliko puta kontaktirala, jesam li sigurna da ne želim dopušteno prekoračenje, ali vjerujem da je velik broj ljudi iskoristio tu mogućnost i koristi ga, kao što smo rekli, umjesto kriznog fonda, što ne bi baš savjetovali ako se držimo nekakve financijske literature. I evo, što si rekao sam, par klikova imaš zapravo odobrenje, dok ovdje moraš na neki način proći kroz tu formalnu proceduru odobravanja kredita. Evo. Tako da, evo, ove možda 3 prve karakteristike tebi ću ostaviti, možda ostatak da malo pokriješ. Ove su nekako bi bile najočitije. Da, nekako, ako se to sažmemo, minusi su puno fleksibilniji, jel, dok su gotovinski krediti dosta rigidniji, ajmo to tako reći. Znači, što se tiče nekakve otplate, znači za minuse, to je po meni možda i najveći nedostatak, čak i na stranu, jel, naravno što su i kamatne stope u pravilu nešto malo više,
najveći nedostatak je što smo prepušteni nama samima, znači kad ćemo mi otplatiti taj minus, jel? Tako da većina ljudi nas samo to prebacuje iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu i non stop plaća nekakvu kamatu koja onako možda ne izgleda sad to puno, 10 eura tu, 20 tamo, ali to se skupi, dok recimo kod gotovinskog kredita to su najčešće nekakvi fiksni rokovi otplate, često to ide recimo od 1 do nekakvih 5 godina, iako znam da može ići kod nekih banaka to i dulje, i tu imamo nekako znači fiksnu mjesečnu ratu, odnosno anuitet, nekakav iznos koji plaćamo svaki mjesec i ona zapravo tjera da vratimo zapravo taj dug, jel, dok na minus nas niko ne tjera, tako da puno je lakše upast i u minus i puno je lakše ostati u njemu na dulji vremenski rok, budući da nema tog nekakvog definiranog roka, dok gotovinski kredit ipak, jel, ako ne vraćaš na vrijeme, banka će ti sjesti, jel, na primanja, naplatit će se, tako da to nas nekako tjera. Ali ajmo reći, to je opet ono što pričamo u financijama, kako je dobro automatizirati, jel, neke stvari, pa tako i ove negativne. Mislim da je bolje automatizirati nego prepustiti samom sebi, jer puno ćemo biti discipliniraniji, brže ćemo vratiti i jeftinije gotovinski kredit nego sami minus. Ono što je možda zamka kod gotovinskih kredita je da su dostupni veći iznosi za zaduženje, naravno ovisno o prihodima, jel, konkretno i tako dalje, ali obično ljudi mogu puno više podignuti na račun gotovinskog kredita nego što mogu otići u minus, tako da tu je možda jedna zamka gotovinske kredita, znači treba se tu nekako ograničiti sa tim iznosom, ako se baš mora uzeti, onda uzeti nekakav minimalni iznos koji nam je potreban. Da, evo ti i ja smo malo i gledali nekakav primjer izračuna šta bi to značilo financijski, znači uzeli smo primjer, ne znam, nekakve dvije prosječne zaduženje u visini neke dvije prosječne plaće, znači oko 3000 eura, kad bi neko koristio to kao u obliku minusa, pa bi možda platio nekih recimo 6 ili čak 8% kamatu godišnju na to bi ga došlo znači od 180 do nekih 240 eura, i taj pod pretpostavkom, jel, da taj minus i dalje glavnica ostaje, znači da samo kamata koju bi neko platio, dok kad bi ugovorio takav neki gotovinski kredit na godinu dana, tu bi platio možda kamate oko samo 100 eura, jel? Mislim samo 100 eura u odnosu na znači 100, nekih 80 do 140 eura više, jel? Kako ja ne volim te minuse ni kredite, onda je meni to sve naravno puno. Međutim, razlika je puno veća, kao što si rekao, kada to uzmemo na nešto dulji rok, jel, što uzmemo, ne znam, 5 godina u obzir, uzmete na neki gotovinski kredit na 5 godina uz 6% kamate, to će vas doći kamata nekih 500 eura, dok uzmete li takav, koristite li minus na to isto razdoblje, uz istu kamatnu stopu, to će vas doći za neki 400 eura više, znači oko 900 eura. Tako da se to kroz vrijeme stvara ova razlika, što si rekao, da potencijalno možda možemo i kupiti neki auto ako to traje 20 godina, kao što je bio slučaj ovaj koji si spomenuo da je Toni objavio. Da, nekako je sukus, za one koji nas gledaju da vide i graf, nekako sukus svega da gotovinski kredit ispadne jeftiniji, znači i na kratkom roku, pa čak i na dugom vremenskom roku. Jel? Zašto? Zato što zapravo imamo taj efekt negativne složene kamate, odnosno kamate na kamatu kod minusa u svakom slučaju. Jel? Imamo i kod kredita, ali kod kredita zapravo dolazi više do izražaja na dulji vremenski period. Jel? Ako kredit vratimo nekako relativno kraćem periodu, puno ćemo tu uštediti na nekakvim kamatama. Također, tu smo uzeli u obzir, jel, da osoba koja koristi minus ne otplaćuje taj minus, znači da ga zadržava cijelo vrijeme, tako da evo, možemo vidjeti na ovome grafu, znači svaki mjesec bi ta osoba plaćala nekakvih 15 eura kamate, dok osoba koja vraća gotovinski kredit, jel, platila bi više kamate iz početka, kako je otplata na anuitete, jel, ali onda svaki mjesec plaća sve niži i niži iznos kamate i na kraju godine dana, jer ovo smo radili projekciju samo za godinu dana, zapravo vrati sav dug. Tako da, evo, još jedan argument u smjeru gotovinskog kredita, jel, u odnosu na minus. Da, i sad smo mi malo i gledali opet brojke, znači kakav je neki trend u posljednjih, koliko je to, 5 godina smo gledali, znači što se događa sa
minusima što se događa sa gotovinskim kreditima i ono što je očito, evo mislim da i isto imamo neki graf, ako možeš pokazati za ove koji nas gledaju, znači ja pričat ćemo malo i za ove koji slušaju, znači da je tu zapravo ono što je evidentno, ova plava linija pokazuje zapravo trend rasta gotovinskih, odnosno nenamjenskih kredita, pa smo tako od 12. mjeseca 21. sa nekih 7,5 milijardi došli na gotovo oko 11 milijardi eura kredita, znači ono gotovo 50% porast u takvom obliku zadrživanja, dok s druge strane minusi su na neki način ovdje prikazani evo ravnom crtom, zapravo postoji jedan trend, ajmo reći, ja bih rekla pozitivan, ali u brojkama negativan, znači sve manje je zapravo tih minusa, što kad smo ovo slušali prethodno je i ok, da se takav oblik zaduživanja smanjuje, ali je sigurno sam puno utjecala i ove mjere kojima smo spominjali da je zapravo HNB ograničila na neki način ova prešutna prekoračenja, gdje ste se mogli zadužiti iznad onoga što vam je banka ugovorno dala, a onda tu je banka naravno mogla zaračunati i određene puno veće kamate i to je na neki način neregulirano bilo tržište, tako da evo te mjere su HNB-a svele te kamate u neke pristojne okvire. Ali s druge strane evo, vidimo eksploziju gotovinskih kredita, što znači da ljudi svoje potrebe životne sve češće financiraju i sve više financiraju kreditima, a i s druge strane banke su, kao što smo rekli, pojednostavile poprilično ovaj proces odobravanja, tako da možemo očekivati, ja bih rekla, čak i nove mjere. Jedna od njih je ovih ograničenja, što si rekao, 40% od primanja, ali je po meni i po tvom mišljenju isto to i dalje jako visoko, tako da mislim da će tu na neki način kao zaštita nas samih morati se donijeti neke nove mjere da se ljudi jednostavno odviknu, bar tamo gdje postoji navika, a ne nužno potreba, da se odviknu od korištenja ovakvog oblika kreditiranja nekakvih svojih životnih potreba, godišnjih odmora, putovanja, čega god. Da, pa par puta si rekla riječ potreba i ima ljudi koji stvarno iz potrebe uzimaju kredite, ali znam i iskustva i priča prijatelja i tako dalje, da ima jako puno ljudi koji uzimaju kredite iz želje, žele nešto kupiti, novi auto, ne znam, skijanje, mislim, ok, to su stvari koje možda nisu prijeka potreba, ako već imamo stari automobil ili ako možemo otići negdje jeftinije na odmor ili preskočiti možda jedne godine ako nismo to u stanju, nije to nikakva sramota. Ja bih rekao da nekako je porastao standard u Hrvatskoj dosta zadnjih godina, to je nesporno. Isto tako naravno i inflacija podigla cijene, tako da nije čudno vidjeti ovaj rast tolike gotovinskih kredita, ali opet mislim da je možda malo previsok u odnosu opet i na cijelu tu klimu koja se dogodila. Ja bih rekao da onako nije toliko bilo normalno prije 5 ili 10 godina da svi idu na skijanje, svi idu na ljetovanje, svi imaju nove automobile, pod navodnike svi, naravno nismo svi isti, ali nekako to je postalo puno nekako normalnije nego što je to bilo prije. Evo, tako je nekako moj laički pogled kad onako dođem u Hrvatsku par puta godišnje pa vidim kako se mijenjaju neke navike, dosta je to drugčije nego što je bilo prije samo 5 ili 10 godina. Da, na neki način su želje postale potrebe. Ja bi, evo isto što si rekao, neki anegdotalni primjer, Osijek 5 godina unazad, mogao si s autom gdje god si htio, u svaku ulicu, u svaki kvart, u grad, u centar autom, jer bilo je i parkiranja, nije bilo, ja bih rekla, možda 30-40% je više auta u ovih 5 godina na cesti, tako da je činjenica da su, što si sad rekao, evo studenti su počeli voziti svi redom aute, moja nečakinja je neki dan, ona je tek počela raditi, ali prva joj je investicija u auto. Nije to, znači nije po nekakvim isto pravilima, ali je činjenica da možda tu se nekako baš dosta vidi da su ljudi digli taj standard. Nema u tome ništa loše, ali je samo pitanje iz čega to financiraju. Pa smo vidjeli neke podatke da u nas je to, udio ovakvih kredita u ukupnim kreditima kućanstvima oko 40%, dok je, na razini Europske unije to bliže neki 15%. Znači tu definitivno imamo neki problem
ako stavimo, što si rekao, na stranu ove koji imaju stvarnu potrebu ili su imali stvarnu potrebu, a to su neke nepredviđene životne situacije, dosta toga bi ja rekla je ovaj komfor koji nam je porastao u posljednjih godina. Je, teško je stvarno objasniti ovoliki rast i evo, spomenula si te stope, znači imamo 3 put viši udio gotovinskih kredita i otprilike 3 put viši udio minusa nego ostali građani Europske unije. Ok, možemo reći da negdje su i bolje standard i tako dalje, ali Hrvatska se približava lagano i prosječnom standardu EU-a, ok, ima tu još posla, nismo toliko daleko, tako da dio sigurno leži u financijskom ponašanju, odnosno odnosu prema novcu. Malo smo pogledali kakve su kamatne stope, bili smo spomenuli to nešto i ranije. Sad one dosta variraju od banke do banke, ali ajmo reći da nekakav raspon minusa, kamata za minus, odnosno prekoračenje, je od nekakvih najnižih 5-6%, pa sad do nekakvih 10-11%. Znači, raspon je dosta veliki, puno varira od banke do banke, tako da ogromne su to razlike, dok recimo su gotovinski krediti su dosta više ujednačeni. Gledali smo efektivnu kamatnu stopu, EKS, oni se danas u trenutku snimanja kreću od nekakvih 5-5,5% pa do 7%, većina su to negdje vrti oko 6%, ajmo reći da je to prosjek, tako da ipak kod gotovinskih kredita to puno ujednačenije, znamo otprilike koliko ćemo platiti, neovisno toliko od banke do banke, nisu tolike rasponi, dok od minusa to poprilično ovisi. Da, ja bih rekla kod nas ljudi općenito financijski kako su nepismeni, onda taj njima postotak tamo ovamo nešto ne znači, ali mislim da smo i onaj primjer s onim primjerom rekli koliko to u eurima može znači, tako da evo, mislim da treba obratiti pozornost i na te detalje ako već moraš uzeti, pa bi ja onda evo, ako idemo ka nekom zaključku, rekla da to je nekako, ja bih rekla, ja minuse generalno zovem najveće zlo u financijama, tu mogu svrstati možda i ovakve nenamjenske kredite ako stvarno služe za nekakvo financiranje nekakvih nazovi konzumerističkih naših prohtjeva, ne možda nekakvih stvarnih potreba. Znači zaključak je ako ikako je moguće ne imati ni jedan ni drugi, ako ga imaš da ga što prije otplatiš i riješiš se, jer zapravo bit bez dugova ti je nekakva pretpostavka da onda možeš početi taj novac preusmjerati u nešto pametnije, ne banci plaćati kamatu, već možda investirati pa zarađivati takvu neku kamatu, što bi mi svakako potaknuli. I to stvarno ako baš moraš, to bi bilo nekakav moj zaključak, ne znam, evo, imaš ti neki možda stručniji zaključak za ovu današnju našu temu. Da, pa evo, najbolje ne imati ni minus ni kredit, što smo rekli, ako se već ima izaći što je moguće ranije. Kažem opet, kredit će nas to možda više natjerati da budemo više disciplinirani, da to napravimo što je moguće ranije, tako da za one koji baš moraju ili koji već jesu trenutno u situaciji da nisu u plusu, onda minuse koristiti eventualno za nekako prijeku potrebu, možda za neke manje iznose, za kratke rokove, znači ako nešto stvarno treba na brzinu, šta je bitno platiti, ne znam, pokvari se automobil, veš mašina ili šta već, ajde, možemo možda nekako pregrmiti da je to ok ako nema nijednog drugog načina, ali onda si napraviti plan kad vratiti, koliko vratiti, znači lako je ostati u minusu na dulji rok i to je možda nekako najveća zamka, tako da minus zapravo pretvori u nekakav prekriveni kredit ako ga ne vraćamo. Dok evo, kažem opet za gotovinski, odnosno nenamjenski kredit, možda da ga koristimo za nekakve planske troškove, veće troškove, renoviranje stana i slično, to možemo onako opravdati da je to relativno ok, ali onda barem ćemo znati kolika nam je financijska obveza, kad dolazi na naplatu, koliko i slično, kad ćemo zapravo se otplatiti, toga se riješiti. Tako da evo, možda i jedan od možda načina isto za refinanciranje već postojećeg duga, ako već imamo minuse i slično, ili evo, imali smo epizodu i o karticama, pa tamo smo obradili kreditne kartice, pa pogledajte tu epizodu za usporedu možda i tog načina financiranja nekog svog duga. Gotovinski kredit na kraju ispadne tu najpovoljnija opcija od ovih navedenih.
Da, i evo, ako neko već ima minus možda ili značajniji minus, možda je ovo dobar način da ga zatvori kroz nekakav gotovinski kredit koji će onda imati neki strukturirani plan otplate kojeg će se držati. Znači u oba slučaja mislim da je zaključak da za ovako nešto kad već imate treba jedna čvrsta disciplina i voditi računa da zapravo da taj neki izlazak u takvo zaduživanje bude jednokratan i možda nikad više, evo da i ja sam svoju lekciju možda naučila davnih dana, tako da ako ikako moguće kloniti se takvih proizvoda, skupi su, teško se vraćaju jednom kada uđeš u njih, kao da si u nekoj jami koju stalno grabiš zemlju ispod sebe, jel, da nikako se iz toga iskopat. A ono što je možda meni najvažnije, što sam već spomenula, da te na neki način od tebe krade ostvarenje nekakvih drugih financijskih ciljeva. Znači jednostavno ta kamata koju plaćaš, to je zapravo previsoka, to je na razini, ako mi pričamo 6 do 8%, tako nešto je jako teško zaraditi na financijskim tržištima. Znači ako imate i nešto iznajmljujete, onda evo znate i sami da je zaraditi 6 do 8% na nekoj renti prilično solidna, respektabilna brojka, tako da evo ovako dati do banci za neku, ja ću reći, glupost kao što si možda ti potrošio ili ja, nešto što ti možda nužno ne treba odmah ili nešto što bi trebao stvoriti neku štednju pa onda iz toga kupiti si nešto što želiš, nema nikakvog smisla. Tako da evo, možda to kao neka lekcija, nažalost puno ljudi ovo neće čuti, puno ljudi će raditi po svome, to je sve u redu, ali molimo ne kukati poslije, jel, kada dođu problemi. A mi sad pričamo o jednom jako dobrom razdoblju u Hrvatskoj, bez obzira na inflaciju koja je bila visoka i koja sad ponovno nekako dolazi, čini se da ovo bi mogla, ovaj novi val inflacije biti jedan od trigera za puno veće probleme koje smo na neki način izbjegli nakon ovog post-covid razdoblja, ali za neke ljude bi to moglo biti stvarno teško, jel? I onda je možda tamo gdje možemo prevenirati neke stvari, po meni je to ne koristiti ove proizvode ako ne moramo. Tako je, da, bili smo pričali u jednom prijašnjem epizode o praćenju troškova, rekli smo kao to je prvi korak u sređivanju osobnih financija, ali ja bih rekao da je vraćanje minusa dugova i drugih dugova, kredita i slično, možda i nulti korak, a možda čak i bitniji prvi, tako da evo, ako ste u toj situaciji, držimo vam fige, probajte što ranije se izvući, pa onda tek možemo pričati o štednji, investiranju i svemu onome drugome, čemu možda i češće pričamo tu na kanalu. Da, tko ne zna, ima Dave Ramsey, ima onih 7 baby steps, znači to su 7 koraka izlaska iz dugova, mislim da je onako dosta primjenjivo i na ovo, znači upravo taj prvi korak je otplatiti takve dugove što prije. Tako da evo, hvala svima, ja mislim da smo pokrili sve što smo mislili reći i ima više. Sandra i u našoj knjizi ima isto dio o dugovima i slično što je naš kolega Toni napisao, tako da evo imate tamo inspiraciju za tako nešto. Ali evo, samo treba početi, to je nekako najbitnije. Tamo smo opisali nekakve matematičke metode na koje je bolje ili psihološke metode za zatvaranje duga. Tako da evo, to ako ništa drugo 2 izvora za one koji su u dugu, neka potraže prije svega našu knjigu U pravu si, a onda i možda taj radio show, ja volim slušati to više onako jer razni se profili ljudi javljaju u eter i onda dobiješ stvarno osjećaj pa dobro je nama još kad pogledaš koja dugovanja su Amerikanci stvorili isto na karticama, na kojekakvim glupostima, tako da evo, možda ja bih rekla kod nas to je više možda stvarno stvar nekih životnih potreba, ali možda i ne, evo ima tu dosta i dugova koje nisu stvoreni samo zbog nekakvih režija i slično. Tako da evo, ja mislim da bi s tim mogli, i zatvoriti, evo šta kažeš. Mislim, evo, to je to. Podijelite u komentarima vaša iskustva sa minusima, dugovima, da čujemo koje su vam bile nekakve financijske greške. Mi smo podijelili isto neke svoje, pa bilo bi nam zanimljivo to čut. Tako da, evo, ako već niste, preplatite se na kanal i vidimo se u idućim epizodama. Pozdrav svima.